عرض سلام مثل خدمت پیج سین راپل حامی باشگاه پارێزەر خانەوەیتان لیەکەم. ئیمڕۆ ڕۆژێ خاصێ بوو بۆ فوتساڵێ کورسان لەک تیمە سیمینکەکە شاهڕوود لە تیمگەلە فرخاسێ لیگە دەسەیەکی ئێران کایەمان کرد تیمێکە ساڵە گوزەشتێش تا مەرحەلەی پلەی ئاف سعودی کردو کایەک فوقڵعادە نزیک بوو بە نەزەر من حەق مناڵەکان ئێمە بوو نەتیجە بگرن بە هەر حاڵ قسمەتنەوە من لە هەوادارانێ باشگای پارێزەرە کورسان خاناواییەکەم بەش بە حاڵە خۆم لە تەرەفە بازیکۆنان کادرە فەنی شەروە مەمنونم لیان کە وەختدانن ئەنەرژی دانن وەتێن تیمە خۆیان تەشویقەکەن وەکو هەمیشەش بەرحاڵ نیم فەسڵ تەواو بوو وەک هەمیشە من خواهش دەکەم و بازم ئومیدوارم کەسێک کە ئەم تەسویرێ مامسایەم ناژنەبێت بۆ قەناعەتە بگەیت لە مدیرانە لە مەسئولانە لە ساحبانە سەنایە لە تۆجارە بازرگانانە عەزیزمانە بێنە یارمەتیە ئەم تیمە ئەم تیمە تانیگیا بە کەمترین بەزاعەتە ماڵی و سەختترین شەرایەتێ بەسڵات تیمی لە لیگا نەتایجە نسبەتەن خاص بگرێەوە ئیمڕۆ لە جەدوەلە سێوەمە جەدوەلین بە 9 امتیازە و نیم فەسڵ من تواو کرد ئینشەڵا لە ئێداما نەتایجە خاصتر بگرین. من خواهش دەکەم لە مردمە عەزیز لە کەسگەلێک کە ئیمکانی هەست کۆمەکەن بە باشگا لە ئێدامەی ڕێگا موفق بێ خەسە بووگین بەنەوەیەوە لە مدیران خواهشمان کردەوە لە نەتیجەمان نەگرگا ئەم خواهش و تەمەنا مدام ئێدامەی هەست وەلێ نەتیجەیەک حاصل نەوگا هەمچنان ئومیدوارین کە ئەم مردمە ئەم جەمعیەتە ئەم هەوادارگەلە خۆشحاڵکەن ئەم بازیکۆلگەلە کە ئینشەڵا بتانین بە قودرەتی خاسترۆ لە نیم فەسڵە دوومە زاهر بین ڕەقیبە. تبریک جان به تیم پارێزەر کوردستان که امروز به بازیکە به صورت جامردانه تانی سه مساوی کرد. اما خانمەکان هەمیشە تیم بۆ حمایت لە تیم پارێزەر کوردستان بۆ بازیکۆنەکان تیم پارێزەر بۆ بجێگەی شانازیە بۆیمە کە تیم مردمیمان هەست بۆ مردم شار ئێستا تیم بۆ حمایت لەم شارمانە. سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم خوب کردستان و اهالی فوتبال استان کردستان. خب ما امروز یک شاهد بازی بسیار تماشاگرپسند بودیم. هر دو تیم بسیار خوب بازی کردن. من تبریک میگم به مجموعه پاریزه کردستان بابت این هماهنگی و این شروع نشاطی که تماشاگران دارن. به واقع سرمایه در واقعیت فوتسال کشور ما مردم کردستان و قلب ایران هستند. بنده سپاسگزاری میکنم، واقعا تشکر میکنم از مردم کردستان و آرزوی بهترینا رو براشون دارم. و ناخوا از اسلام و ادب و احترام است لخدمت ایو مخاطبین عزیز پیج سین راپلا ممنون لوی زحمتان کشات تشریفتان آور و ئەوە حمایەتەکەن و پاڵپشتیتان لەم تیمەکە هەروە کە دیتان واقعا جەمعیەتێ فرەفرە خاص مردمە عەزیزێ شارسنە حمایەتی فوق العادەیان کرد لێمان ئیمڕۆ متاسفانە شەرمەندەیان بووین نەمانتانی کایەکە بۆینەوە دڵیان فرە خۆشحاڵکەین هەر لێرە من مازەرتخاییان لێکەم ئینشەڵا کایەگەل بعدی بتانین بۆ جۆرەکە شایستەی مردمە شارستنەس بتانین نەتیجە خاستری بگرین و دڵیان شادکەین. سلام و ادب و احترام دارم خدمت هواداران محترم باشگاه پارێزەر کردستان. خیلی خوشحالم این حجم از تشویق هواداره محترم که واقعا امروز سنگ تمام گذاشتن و همچنین خسته نباشید میگم خدمت تیم سیمین شاهرود. خستگی راه گوارای وجودتان باد. مهمانان ما پیش ما خیلی عزیز و استوار هستند. خیلی خوشحالم به عنوان یک حامی باشگاه پارێزەر کردستان که امروز دوستانی رو در اقصانقاط ایران به وسیله باشگاه فوتسال و لیگ دسته یک کشور پیدا کردیم. امیدوارم که از سنندج خاطره خوبی رو با خودتون به ارمغان برده باشید و همچنین شما به استانی آمدید که غنی از بحث فرهنگ، ورزش، موسیقی. ما پایتخت موسیقی جهان، پایتخت کتاب جهان هستیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. امیدوارم که مجددا دیدارهای آتی شما رو ملاقات کنم. بازی امروز پر بوده هیجان و خوشحالی بود مردم شهر سنا
امیدوارم اسپانسر و حمایت کننده پیاده بون تیم، چون واقعا تیم فرقیه و خوشحالیم نتیجه بازی که با وجود او مساوی بود ولی دلگرمی بود مردم. امیدوارم بازیگل آینده بهترین نتیجه گل که آرزو یعنی که موفقیت یعنی دیتا او جیگا و خویت حزگان. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونستیم پیش بینی می‌کردیم یه بازی سخت با تیم پاریزه کردستان داشتیم، مخصوصا این بازی خارج خونه بود و یه حمایت ویژه داره تیم پاریزه از هواداراشون. خب تو طول هفته تمرینامون رو کرده بودیم و 2 تا بازی از تیم کردستان دیده بودیم و میدونستیم چه جوری بازی میکنن. متاسفانه جلو هم بودیم که روی اشتباه بازی برگشت و 3-3 شد. خسته نباشید میگم به تیم پاریزه، تیم خوب پاریزه کردستان و هوادارا خوبش. ان شاءالله بتونیم تو دور برگشت میزبانی خوبی ازشون داشته باشیم. خسته نباشید به کادر فنی عزیزم، همکارای خوبم، بازیکنای خوبم که انصافا زحمت کشیدن، سر همه توپا جنگیدن. امیدوارم که با توجه به اینکه شرایط جدول امتیازها خیلی به هم نزدیکه بتونیم تو دور برگشت بهتر کار کنیم و امتیازها رو جمع‌آوری کنیم. آرزوی موفقیت می‌کنم برای هر دو تیم، موفق و مؤید باشید. سلام عرض ادب خدمت رسانه محبوب و مردمی سنرابلا. بله هر شيء أصلاً من المردم ما أنتني والنتيجة وكرك من وزحمة من بيكيشة ودس بيرين و تشكري بيجاكم للمردم ويقع حمايتي يعني تيمة شون تيمة المردمي وما تواو أنجزوا تلاش من وصل مردم خوش حالك نتيجة مساوي نتيجة نبو كرك ما بدس بيرين ولي خبازم خاص برازي كنا ندمو بالنسبة ومدوري لا عندهم لأن فصل دوما بتاعن جبراني كانوا صوت كم بديك برزة شون لا يخ المرد مثلا كتيم يجيب للليج برتر الماني يجيب للليج برتر. سلام و عرض ادب مثل خدمت پیج مردمی سنرابل. واقعا بازی فرصت سختی بود. ما گزارش کردیم شکر بخواه همانگی ما که کاریگش در شبکه کردستان و پخش زندمان بیت و تانی گزارش کردی که کاریگ فرصت سخت و تیم حریف میلیاردی هزینه کرد و تیم حریف واقعا فرا خرجی کرد و بازیکنان سیانیان لیگ برتری بود دروازه‌بانیان و دوسری دانه بازیکنان تیم گلی ترا کاریا نکرد. واقعا تیم چقدر باید بدنی کنه ولی خواهش کرد که تیم کردستان تانی او یک امتیاز بگیرد و امیدوار بمانید و نیم فصل و ان شاء الله که کسی گیش پیاد کس کلی پیاد بود ناشارسنا که ام تیم حمایت کن. واقعا تیم وقت پاریزر تیم وقت آویل نیازی به اسپانسر هست ولی متاسفانه هیچ کس ام کار نکرد و گشتی هاف کرد گیفان خویا. تیم وقت پاریزر واقعا لیاقتی اوست که بیت لیگ برتر و ام مردم خوشحال بن، ام مردم همیشه سرفراز بن. مطمئن من تیم پاریزر لا عندك سجل فري هزبوتن ام بازي ونقول فرا باغيرتن فرا باشرفن بدون هيك شمداش باغيرت خويا وخريج كياغن من مطمئن كتيم مردميه باريزر لا عنده يكي لا الخوشيغر مردم بوت ليك برتر كشورا